Tetangkalan ya. Adem biasa naik mulai keluar. Saya orang doang nyantok kayak kabiwirai. Terus mabiwirai panjang, santok orang itu nama panjang nih mabiwirai. Wah, naik lain. Masa nama adem nih naik. Aduh, jemurai nyeri, aduh, jemurai nyeri, aduh, pakai. Jadi jemurai lah. Wah, sial dia anak main aing. Aduh. Apa? Monok. Ih, lawan dikunci. Duh, kumanya ieu monok eueuh lawan dikunci. Coba tangan ke tukang lah. Aduh. Monok kebeneran nok, ada dia nok. Edek lonok, aduh-aduhan benok. Wah, aing tadi tuh naik ke tetangkalan mah aing nu gabran. Aduh, ngeri jubur aing lah. Mana nanti ditetayakan? Cek aing mah TS gitu di luar tangkalan. Tah, jada doang. Terus apa yang sakit gerangan? Dengar nyerinan. Naon tah? Ya. Nah, Jubur teh pos ge sok di MM-keun ka aing. Arep darah dia mereng jubur. atuh dia nyokon ngeri mana? Tah bola aing tah. Apa perlu ku aing dibuka tah bola aing? Yang ten aing lebol dia geus mah ipis teh pos dina. Dira gaji ge belah dua meureun teh mah. Mau paham ngomong di dia mah. Ada beuh. Mah dasar mah jebur aing nyeri tepakan bae ku dia lah. Terus aing mah tah aing ulang yang gede. Ih, budak baju pundungan baik. Dasar otak narada kiding eta mah. Wenok, tanggon aing maafkanlah diriku. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tugan deh kapan sih itu Islam di jalan aing ka Arab heula nih. Ya kali tah urang tepakan bae. Wih, gak Arab di mana eta? Jangan lah. Gak Arab aja nih. Orang tadi apa? Astagfirullahaladzim. Dia masih mana monok? Ada anak ka mana? Aing kudu nanya ka dia. Dia nak ka mana makan kos dia? Kos dia ka Arab bae pulang kampung. Dia sih. Pokoknya aing ka Arab ka ditu. Nek nangkan ka Bogoh aing. Bener tuh cobanya nama balik deui ka dieu. Oh, dia nak nyusul ke Arab. Nak nyusul eta tah anak nama Herman. Terus dia kebal mal di ditu. Atuh kumaha kapagina be sih. Amun teu kapagina balik deui aing. Dia mah kitu. Kan ai rindu. Geus lah aing berangkat. Doakeun aing ho, suka selamat jalan. Oh, made. Made. Oh, aing berangkatnya. Oh, madenya. Oke. Duh. Tuan Palma sedih lah. Oh, piguliun lah. Ini diberain ini. Hei, ka mana Pak? Ka orang Arab ya. Aing bogoh ka Arab ka ditu. Tugan be atimu jeung eta tah. Anak nama Herman teh ka Bogoh aing. Pun kamari geus ditelepon meureun ku aing. Oh, tunggu tidak percaya. Jangan langsung ngomong ka aing mah. Oh nya, aing mah cuman bisa ngadoakeun doang. Ada daraga di kapalnya. Atuh kedeung deui. Aing can pamungkan ka dia. Bagus kiri-kiri. Berhenti balik. Ada balik dia. Kalau gitu dia kado kaos mah. Ada ge, oh lah rari tadi dia mah. Aduh, astagfirullahaladzim. Orang yang indah ke Arabnya. Kena berangkat aing ngasuh. Aing buka petasan ya. Nah, ka jembatan aing ngarekeun anpal eueuh. Nangkeun di dia aing lah. Udah rada tenang bae aing di dia anpal mah. Daya anpal mah ceuceup. Selamat tinggal anpal. Sing tenang di Arab itu, bisa mau balik nih ka dieu. Ada gaan pal. Oh, ada gaan. Selamat tinggal anpal. Sing tenang jadi Arab di ditu, lebih semua ulah ka di deui. Ribet dia mah.
Iya. Ho. Son. Gede-gede.